Hi guys, good morning mayam, good morning. A day in my life namjarake mayam. Ichanupa hogdu my school chatlamdai gi lotion birake. Na mai ta jing da ice cream jaba haubra. Haukte. La mai ta rage la. Tu mau la kangari haba. Cha lo le haba hogatte. Dirum phut le haba hogatte. Ice cream cha jira ha kan hogalak pon. How bra? Ice cream. Kiki chu tawdre, brush chu tawdre nang ja salido. Tonton. Brush tawlo na charo la. La, brush tawro gi la, aduga char. Mara mokpan. Brush han tawro gi je. Kiki hana tawro gi je. Breakfast. Oi babu bayana semakpa. How bra? Asana semjaba ja how bra? Tangau. Gilas asa uwa mamanga. Aina lili glass kai lo hapchang gra we sting glass sang sang. Kolik am sai lai ba do yen lo hapchang gi. Horen nungdaw lang guma yorokpe. Ngasi je mo hospital chatlage Eshase ngasai ayuktagine sumnuwaitreba ko pukse lengkhatlaga obaga phaibaga mu taw lege ko ngasai guli ma chabadegi yek aga lengbodo kharadi phayeba ado ising mahi naibagumba thakpaje dum pukse nuwaitreba ko adugi check oike we amtang jing thuge tawbane adum chake na no ju khaga ki 너무 누가이드레바 까리도 콩드레바 호이제 아이나 차 탁빠지다 마주 짜닝베 탭 tawene na ningki ma leira pijabire cereal chamaga 13 subada tare pung 2:30 3 da tarne pung 10:30 ta da ngai uchinna chinna yenge pung 3:30 tare loiraga tholakpada hospital mamangda chapot ke ka khara yolamena du chare saklaman bagi operation nauribagine na haye pukto dum adune guli khara ire guli 3-5 muk chadore mo dumda muk la khoi angang macha nga sai thamamba ne ba doctor chapagi ki hong khu chawge pai bangam da angang macha ma bong ne iru lu je lerame lollipop lek pane maman sinda khopiro da mo chade iru lu jara ga leramba aina lollipop ka chawga lebirak ban iru jale me mabok ki hong khu I pukse adum ising thakpa khudingi na hai na ising thakpa ultrasound lo da kem tawde do puk tu na bai hidak ti pireba school halak pa mabok na ben da thilalak trenga sidi mabok na lobiru ramme hi tar how bra how bra how bra how Yang Hao nè. Ima nang kala na makadi lera mo niya. Kala na ma ako'y di ako'y chali canteen gi ngak tan he. Hao ra. Hao. Thum me ba khuthum mam daw. Ma na pai ja sai ne. Kai no. Ye na mukcha ki ho mukcha tai ji ba. Saninge da haile ba sengangse. Yum halaga ngak potharure deduga dinner tawdringe da si hana khara chage na sembane tilong de ha paroi duga sina dahi packet am hapchalage sak sa dringe da sak ki mamang da kitang thanna ba si chage taw juga black pepper khara ma hapsala puk to khara thalla ga laina ba gini
sida leire tu haubi baby gidi chocolate ka leire chocolate mans laibane mans ahawbane si hawta bidu natte hawba ahawba mama papa mai lakte inverter lakte ha ore tilau kilo ani ro hum lo siba mama kok sina Maggi masala sina tomato Ashirvad के आटा किलो मंगा के ले रहे किलो तरह के पुरो बस पुरो ते आलू जे नों खादो से हाँ उधर जो हाँ पता नहीं है सियासत लोगी भाई सियासत लोग ब्लैक पेपर सिरी आई नहाई की दे बाय सिरी लोग Habro. Mans ayo. Mans. Char. Dinner je ina paneer thong ke to bane sida kaju kharaga kaju do tara mai manga mu happe dagi chanam kharaga tilhau kharaga khamel sim daga hana ngau thwe ba sije ngau thoga paste ana ta khai ga dum paneer je chamna dum thong da bane ba paneer da haipet tau thwe duga na tangang hongna ba to da thamni sidana tilau chanam ngoram bagi chumda hauba thau do aduda sigi gravy je dum haijallage thau extra haidre ba ko ngasai gi tilau chanam ngoram bagi thau do khara yam bai makha da dum ta hawra le hauba aduda dum ngausal le ba ko aduna sigi gravy je dum phajana hana zum mulabane doraga ju phajana flavor do khara thokna ba ko phajana ngaubi re aduga gas frame je sona kan sip tok chale sona kan dai na tan na hawrage na black pepper kha thadare masak phajana ne na phadigom khara ma chai salle sina Maggi masala ne ba ko ina Maggi masala je adum mahau ma thoga hawe na hapane ba dagi paneer masala ju ngasi je leitra ba ko tamo da leiro ha ba ju yawram je na le tre du na ina mahau ma thok na dum haw bani Maggi masala ju na ina hapchal ba aduga paneer je mahi di kishu langhandre sidana tan hore tangang je sumana kama ga kam khatlaga hawbujina hawe na ko aduga tan je haidi yam kanna pikhandre ba dum phajana hawna bana aduga sumaina dum cha saleng asigi di bye